3, 2, 1. Heddiw ni'n mynd i wneud chocolate challenge. Chocolate challenge. Ti'n deall? Ia. OK. Pwy sy'n moyn Buzz Lightyear? Ond os chi'n nôl eich chi'n colli. Teilo. Pwynt i Eira. Aros, paid symud, aros, paid symud. Pwy sy'n eisiau'r lollipop? Dim symud! Be? Aros. Aros. Whoa. 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 Na. OK, pwynt i Teilo. 3, 2, 1. Whoa. Mae'n iawn achos ti wedi cael y pwynt. Mae rhaid i gadael y siocled yn y canol, OK? Mae Hannah eisiau gweld os chi'n gallu gadael yna. Teilo'n gallu gadael y siocled? Pa mor hir chi'n gallu gadael y siocled fyna? Aros! Ble mae'r siocled i mynd? Ble mae'r siocled i mynd? Dwi'n neis Teilo. Diolch am dyn. Diolch. Diolch. Be ti'n gweud Teilo?